Turi mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda aho perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame agiye kwakira indahiro z'abasenateri batandatu bashya bagiye kwinjira muri Sena y'u Rwanda. Nje muri kumwe ndi Aime Bote Mushashi. Mu basenateri batandatu bagiye kurahira harimo bane bashyizweho na perezida wa Repubulika ku wa 21 Ukwakira 2025. Abo ni Professeur Dusingizemungu Jean Pierre na Uwizeyimana Evode bongerewe manda, hakaba na Dr. Uwamariya Valentine na Gasana Alfredi bagiye kwinjira muri Sena nk'abasenateri bashya. Uretse abo bane bashyizweho na perezida wa Repubulika, abandi barahira ni Dr. Frank Habineza wo mu ishyaka Iharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party, na Nkubana Alphonse wo mu ishyaka ry'ubwisungane bugamije iterambere PSP baherutse gutorwa n'ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo tugihagaze turirimba indirimbo y'igihugu. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mushimire Olivier, ndi umujyanama wa Perezida wa Sena, nkaba ndi bufashe mu kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese muteraniye aha, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 80 ivuga abagize Sena, ku wa kabiri tariki ya 21 Ukwakira 2025, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abasenateri bane. Naho ku itariki ya 14 Ukwakira 2025, ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politiki ryashyizeho abasenateri babiri bemejwe n'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 15 Ukwakira 2025. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 66 igika cya mbere kivuga irahira ry'abagize inteko ishinga amategeko, uyu munsi hano mu ngoro y'inteko ishinga amategeko hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'abasenateri bakurikira: Professeur Dusingizemungu Jean Pierre, Bwana Gasana Alfred, Bwana Habineza Frank, Bwana Nkubana Alphonse, Dr. Uwamariya Valentine na Bwana Uwizeyimana Evode. Twagira ngo twibutse ko Sena igizwe n'abasenateri 26, muri bo 13 bakaba ari abagore bangana na 50% n'abagabo 13 bangana na 50%. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro z'abasenateri. Barigira imbere. Barafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamure